INP Mizo channel ngai Chanchinthar zong Songate inza in chibai le vek ule July ni kuwa inrin ni ania ton tumpo Myanmar lam chanchin langsar zual kan ngai khale thuak nga chumi ma in international news kan ngai thama salok don nia G20 Summit an nei layen Sergei Lavrov a chhuak taw Bali thliarkar Indonesia rama G20 ramte chuan Foreign Minister Summit an nei meka Russian Foreign Minister Sergei Lavrov po atel veni mase G20 ramte chuan Russia chu andem fowawangin lungoi lovin Sergei Lavrov le Russian diplomat te chu in khom na atangin an chhuak taw ta Russian invasion nuwa West ramtele Russia anin machon tum khatna ania July ni sari khan Russian palai te chuan Bali an thlenga G7 minister pakhat ma in Lavrov hi anlo muak du talova zirtop ni khan rorel in khoma antel veta a Russian foreign minister Sergei Lavrov mail an mu vele G20 member te chuan engti ka nge in do na in ti top don engwanga in do na ti top ri lo nge in ni ti te in anlo an khum ngal bor maya mase athleng turam Indonesian foreign minister Retno Marsudi chuan Sergei Lavrov hi thattakin alo dong songani session dang le a chuan Sergei Lavrov hian Russia ina soidu thucha a chiar chuak zeta ti chuan midang thu soi ngai thatalovin akal chuak ngal ti European Union Foreign Policy Chief Joseph Borrell chuan a soya Sergei Lavrov omdan chu midang za derna pakhat ma neilo atibok Rorel in khom kai hruai tu Indonesian Minister Retno chuan US Secretary of State Antony Blinken le Lavrov hi anin biak ngei thu asoya mase an thu soyero atar lang ri talo G20 minister te hian Russia chu global food crisis le energy crisis siam tua an puwa Russia chuan amana choi turani anti Ukraine's foreign minister Dmytro Kuleba chuan video conferencing kaltlangin meeting summit ma thua soi ve boka Black Sea vaukama Ukraine port atanga food grains kalchuak tur dang tua Russia apua Russia hian energy food grains le security thila ramdang a blackmail le hi kan phal turanilo atibok Lavrov chuan chanchin bumi te ma thu soin Russia chu food grains chungchanga thu soidun turin Turkey le Ukraine ne in biak na neyadu ti asoya mase in biak na nei hun turero asoi langlo meeting kalmek lai hian Japanese Prime Minister hlui Shinzo Abe thi na chuan boruak dang asiam ta hlo maya Russia dem na lam ayin Shinzo Abe sun na thu an soi ta hlom Indonesian Foreign Minister Retno Marsudi chuan G20 ramten thoho na thazok na yatul thu asoya khovelin chawna lian tak amachon mek laya room pakhata kanlak thu ho the hi thillom om takani atibok Ukraine chuan G20 summita ral thuam tamzok adil le a India China le Russian foreign minister te an om ve boka G20 ram angzong hi chuan an dil hlotlin herin om chi alovani Luhansk region an lak nuin Russian sipai te chuan Donetsk lam an pan leta a heti lai hian United States chuan US dollar million zali in Ukraine tan puile atum tuken khan US official pakhat chuan military aid package hi apuanga advanced rocket system pali atel don bokani United States chuan Ukraine sipai za zet high mobility artillery rocket systems HIMARS mandan training an petoa mason view tura base anni Ukraine chuan Russian company Gazprom le Nuclear Energy Corporation Rosatom rothil US dollar millions somsari le pakhat zet an mansak vebok July ni riat khan Joe Biden chuan Central Intelligence Agency CIA headquarters atloa Ukraine invasion kalme ka
thuruk thatak tak an hriat tir thuwa President Biden chuan lom thua hril CIA hian kum som sari le pangana an lom me kani ti chuan Myanmar lam chanchin Vawiin July ni kwa an mani lam sana a tlai lam dar thum le chan ve thlenga kan hriat thei kanan soi chun zom le nga langa thuko chang claim kan titel bok don nia nimin pia ha kha khopuya bom ti pu palawanga CDF member an boral thuwa khan SAC lam chuan AK-47 silai pakatan char ni inan soi bom pu ana hmuna khan CDF member pakhat aboral ngala athi nabula silayan char ni inan soi ani nimina ha kha lamakal SAC sipaite po kha tal lama hunan mangmek nia soi ani Vawiin chun khan CDF tangrual tenen anin kap na sale hleya anmani CDF lamin official takasoi ala omlova ti tia tang chuan SAC lam hi an che chhezok ni inan soi adik mai thayani SAC lam hian thlan ron khuwa in then khat an hal le nia soi a omboka hetianga inan hal hi chuan an sipai thi te an hal nan ani du veu thina tin sipai an chanchiat hi chuan an hnai bera khoike matangemo in ral thuam lenin an ka puizel boka chuwangin tlang kam ti tiang nima se SAC lam hi an che thalo hle ni ina ngai thei Vawiin tlai dar thum le chan ve inkar khan Falam khopuya sipai ke matangin ral thuam lian voi ni an kap le boka an sipai chanchia te an tan pui ni nge yin angai theiani an chanchin hi tlai lam dar thum le chan ve vel khan update a om thar le boka an soidan chuan nimin July ni riat khan thlan ron le tal kho inkara SAC sipai te le CNA le an tho pui CDF te chu voithum in machonin SAC lam sipai som ni an thi ti ani hei hi nimina thil khleng kha ni a voina an chanchinero chiang takin ala hriat thei lovani Khetet media nena report petu ina soidan chuan Vawiin khan SAC lam chuan tal khuwa an hal le boka a khopumin a kang zo titi ni ina soya a report lai chuan in thum chi ala him ni ina soibok tal khuwa hi nikum sang ni le som ni le pakhat October thla khan voi khat an lo hal to a chumi tum chuan in som pakhat a kang rala voina in som ni chuang a kang ral le ni Sakai region Khin U township pin thong khua SAC le an lam tang piuso ti te duty post pakhat chu July ni riat nimin chomadar som pakhat vel khan Royal Tiger Guerrilla Force le anthian PDF ten drone mangin an boma an kap zui boka thile hliam an om ni inan soi Dipeyen township pa pian chia khua chu July ni riat nimin khan SAC lamin ral thuam liana ka pin an lu chila in som ni le panga an hal ral bok mipui sahim na zonga Buddhist temple atlan te po an tlan na lama ral thuam lianin adeng zui ta zela no pangkum sari mi in hliam atur ni inan soyani Makui region chiao khuet khoche vela khonwar tui khur te chu nimin July ni riat chonudar ni le achan ve vel khan SAC sipai somli velin an hala khonwar tui khur som thum le pasari vela kam chia ni inan soi asum faya chu chuan khur khat hi cheng makta duai som ni emo vela ni a chuwangin makta duai zangaman vel an hal chia ti na ni share an tho khoma an leile an siam thina ni a khur thar anan lai hian ti fu lo chuan an hlo tlingal mai bik thin lo le ngala an chan na sa hle ni Miaing le pau township lama hian January thla tang khan SAC lamin akhat tokin khonwar tui khur an hal de urenga cheng makta duai tam takman an hal ral to tin machi kung kholama tanga industrial zone number 2 lama kirle SAC sipai somriat vel chuan Vawiin chomadar som pakhat vel khan people force lamin an kam bom pali an rapuaka sipai pani thi in midang pathumin hliaman tuar bok Miaing township lam hi nimin pia July na sari atang khan
internet connection an ti top sak veka sipai thuang thuma in thenin raman phang me kani Mandalay khopui chianmya ta se tam si pa ram chung ral ramatanga chol manga ho hlim hlol captain ong hengtan chu voin khan tu ti riat lovin an ka pa athi arin hle ni in UG News 10 khatin an soi tukindar sari le chan vevel khan manohari marlam road 54 le 55 in kara voinga an ka pa ni Myanmar SAC sipai te tan chuan khoilai ma hi mun him a omlova ralram ani emoni loemo an chevela an mel ma ten an hual reng ani to maya chutiang boken PDF le nam sipai te po an ni thomai khoilai ma hi mun him a om thei tak tak to lovani Mandalay region Mataya township chhuak lama tapi hla khodaya voin chomadar som pakhat khan PDF 10 SAC sipai motor an lo bom le a motor palizi nga atnung lam motor pahni chu an bom fu chiang hle nia soin sipai thi le hliam danero an soi theiri talo tanin tari region longlung township a chuan nisom ni chungin SAC sipai te kuttura baural ta civil mi pasari an to ni in an township civil government chuan nimin khan an soya June ni som ni le parukatanga mani July ni rukheng khan mi pasari an thito a hliam tur pathum an to bok anti SAC chuan sang ni le som ni le pathum nakum khian in thlan pui nei atuma NLD lam chuan voin khan an ngai dan soyen sang ni le som ni in thlan pui result thiata in thlan pui dang a thana nei le an tum na chu thil omje nei lo le dan kal tlatani thuan soi thu nei na pong lak tu SAC thil ti dan hi an ma ni nge yen dan an lo siam to nen po a in kal tlata ram president chovin ati thei Union Election Commission an thiata commission thar dang an din po hi dan ne na in kal tlat ani thu an soi bok chu wangin in thlan na buat sai an tum hi NLD chuan a pom thei don lo ti an soi ani sang ni le som ni November ni riata general election an nei khan ram chung mi hring noi zathum le somriat le pahni le sing sari le sangkhat le zali le somli le pasari ten vote an thlaka NLD party chuan 82.36% mu in nei takin atlinga luat do palai zakwa le som ni an nei ani chu election chungchanga thu nei tu ber Union Election Commission point apom pui thap to ania hetianga a thana election neyan tumna hi chu ram chung mi puitele international levela mai phi tumna mai mayani antibok NLD hun laya Myanmar president lo ni thin Vawiin men le state councillor Aung San Suu Kyi te chu nimin July ni riat khan an thu boy dang election hun laya power abuse thuwa court ma anding le ta a king tulamin election hun laya anti sual chi rang an soi nu in an ni point an sual lo thu an soi ve boka sang ni le som ni general election a khan NLD in landslide tak me vinat ne a ma se SAC chuan thu nei na apedu talova pe kan ni in president Vawiin min te pisu chi le union minister umin tu te chu aman ta zo kani Election Commission chunga an thu nei na an mang dik lovani ti in criminal case zale somthum na number te pakhat na mangin thu boy an siam sak bel le ta zo ka nimina an case hi manni lam khan case management program an lo siam to a dan pa ngaya an kaltir zel tur thu an soi to ni tin mai chumi khuwa an hal an tlan ti thu kan puang mol maya Myanmaram chunga hian ma ni in chhuwa sanatlan hi an tam ta hle UNOCHA lamin an chin chia dan chuan sipai thu nei na pong lak nu tun thlenga ma ni in chhuwa sanatlan hi mi noi sari le singa le sangriat zet an tling to April thla khan noi nga le singruk le sangruk le za May thla khan noi nga le sing sari le sangriat le zani an niya June thla kha chuan noi sari le singa le sangriat an tling le to ni July thachan ve kan thleng le tep to a
an data hi zun thatop thlenga an chin chia ani a tuna phei hi chuan nuai riat an tling thet to mai ome sipai thu nei na pong lak nu kumin sang ni le som ni le pan hi hian Myanmar me puite zalen na freedom of speech hi atla niam ta view maya level 5 na tla in din mun niam bera ading me ti Britain rama human rights activist ten article som pakuana an zir chian na an soi te na sang chisom ni le panga manga ramza le somruk le pakhatte ante nuwa Myanmar ram chu zale somli na a oma andin mun hi thalo tak zetani full mark muteu ber te chu Switzerland ramen mark som kwale paruka muwa din mun sang ber a ho Sweden le Norwegian dotin mark som kwale pali an muwa Estonia le Finland ten mark som kwale pathum mu in pathum na an ho bok freedom of speech lama din mun chebera an ngai chu mark khat chawan pek tak North Korea ania ama ang bokin Turkmenistan te Syria le Eritrea ramten mark khat chawan mu ve boka China Belarus le Cuba ten mark ni mu in cheber dotu ni na an ho bok tin zirchian na atanga alan danin China le Russia ang dictatorship noya khosa te chau nelo Brazil le India ang democracy ramliana mitam takpo hian andu angin freedom of speech hi an nei lo fo ni inan soibok tichuan the Council of Foreign Relations ti magazine ami Joshua Karlanzi kan Myanmaram kalzel dan tur SAC le PDF ti inkara mu dan Myanmar's military losing ground to rebels and ethnic armies part 1 Asia hi kanan soi chonga nga mi mu dan ania adikle diklo chu ngai thatu ten ngai danin lo siam ve mai don nia nikum sang ni le som ni le pakhata thu nei na pong lak lai khan SAC chuan sum don na ni tin nun phung le hrisel na lam chenin ati chetavek maya an thu nei na pong lak ngai theilo tu te chunga ne so taka chet atum ta a indo na atanga in thiar fihlim wa nam te ti lo ethnic group dang te hi chu khati lai kha chuan SAC han noi tak turin ral thuam le mi hring an nei lo ni inalang chuti lai chuan athatela demonstration nei boina dang siam lem lova kong zo te chu sipai te chuan rong takin an chang le tran ta a an mana an soisa a ma se chu chuan atua te tan ma thil tha thlen lovin danglam na asiam lo hle ni mitam tak chu ethnic armed group te hena tlanin revolutionary nitazokin training an nei ta zoka ma se soitak angkhan ral thuam thale changkang an nei lo ba ka hun an nei lo wangin an training nei po du thu asam lo hle chutiang chuan hunan mang chowa nakin reilo te tang kha chuan boruwa ka danglam na sa hle a tuna hi chuan SAC sipai hi ethnic armed group tele mipui sipai PDF in kop nget tlat ne thei tur din muna ading talo ni na lang ram chung mun tin maya in phum khat PDF te lam hian sipai chaklo na lai an the thiam ve ta zel boka SAC lam an pun thei lo la yin PDF lamero ani te lin an pun bel zel boka PDF an din tir ral thuam engma nei lo le training na po paltlang lo an ni lai nikum sang ni le som ni le pakhat chung khan SAC lam hian anoi ral vekang ti kha mitam tak thlir dana ni a ma se SAC chuan mitam takin an rin angin anoi bo thei mai ta ozong lo thingtlang khuwa bom thak civil mi te man le tha kho hal ti vel tun ma an lo practice thin chedeu deu mai kha an chin chung hi chuan ne na an chang thei don lo zo ka ni ral thuam keng pol an an rin na khuwa piang mai an boma an hala rong taka an ti thin hian ral thuam chelek atop tir chuang mi lova PDF te ne na an han in ma chon po hian rin ain an ti hlei thelo sot viawani hei hian PDF te ril ruwa phur na apezual ni ina langbok tin kan soitak an man lai dan anga rong taka an chet na hian mitam tak chu PDF a atir lut ta thin zo ka
an mani sipai te zinga po ban mai du an pun pha na sa em bokani chutianga har satna an to na wangin SAC chuan a sipai te control nan online le internet khoi a phal lo le a kipakoyen kan soi seng lovanga an malak dan le thil ti dan hian sipai te hi an ma ni le an ma ni anin ti chezok zel ti alan tira ne an ol tiel don ani an ral thuam man te po ral thuam hlui le changkang lo ani deuh to maya Russia le mun danga tanga an lei te po an mang zo ngal zela hei ringot po hi SAC tan chuan problem lian takatling CSIA sa thok Michael Martin an asoi dan chuan SAC hian sipai anin dai to lo wanga police sipaya an tan tir tak te po hian hlo thlin na pe chuang lo hetia sipai lamin an ti dan hlui practice an sipai te an hlo mek lai hian an khing pui te ero man son zel ve thunga PDF te hi ram chung mun ranga anin zar phar chho te zela Paul then khat ma nia expert ri lo te chu ethnic armed group ten an kai hroya ma nia sipai be thin hi an tam zok ta hle bok an din mun in ang tlang vek ri lo ma se thil om dan enin SAC sipai te ma chon thei din muna an ding ta ati thei mai to ome chu wangin Asia Times page 1 SAC hian ethnic armed group tele PDF te atang hian an camp an hlo zo to angani alo ti hial to ni tin heng nam sipai tele mi pui sipai te hian mi pui thlop na an nei zo ka wangin sipai lakatanga tombo le tanpui na dil hi SAC lam ain a ol samjok em boka atlang puya soi chuan ril rulam psychological takpo in an chak zo kani heng zong han en hian SAC hi atlo mangem ti hi chu inzo ngai lo khopa thil chiang sa ang mai anita tunlai po hian SAC lam hi an der thon tak emawangin sipai tlan chhuak an om reng boka PDF tele nam sipai te tan chance a tha chho zelani nakina chuan SAC sipai te hian an sualman an la tuar vele ngeiinarin oma a hunero nga deu alangai veng chu ole khati zongkha tuntumata na international news Myanmaram chanchin nena kanan soi thei chu ani a ngai thatu zong te inchunga kan lo me